Uyabona, uTikTok mina ngiyawubonga ngoba wangisondeza kulabantu ebengithi ngibukela kubona, laba owawubabona besho izinto enengqondo, ubabona bepostwe ko-WhatsApp nje uthi eyi yashaya impela. UTikTok wasisondeza eduze nani madoda, sanibona ubunjalo benu bangempela. Ngoba manje sengiyawubona umehluko phakathi kwey'nkunzi nabantu besilisa abalengisile amakhwahla. Kunomehluko phela kwiy'nkunzi ezima ezwini. Ngathi mina umuntu wesilisa akabe nezwi okungelakhe, akabe negama okungelakhe. And lento eseniyenza manje iyabhlukanisa ubunkunzi nokulengisa amakhwahla. Nawaphiwa nje amakhwahla kwathiwa gaxa mithatha lengisa. Kodwa i-purpose yokunikezwa lawo makhwahla awuyifezi. Lo munye-ke angimsoli-ke vele. Kwakuduma kwakhe kwa-involve ukusangana ngathi akaphilile kahle nasekhanda. Ememeza vele kwamsuka wakhe wangeniswa thina, wagxishwa thina yilabantu laba, legenda le esangana ememeza lamaculo ememeza vele sangana vele kwangathi nasekhanda vele wagxishwa kuthina yilegend. Kuthe sekuqala sekumele athathe istand sokuthi mina ngumuntu wesilisa oyinkunzi, hayi olengisile kuphela. Uyaxolisa manje. Lamagama enithi nizakhele wona amagama enu ngempela yini, if ezo require ukuthi ninga voice out ama opinions enzekayo within the society as nama so called influencers. Amadili anjani lawa require ukuthi valani umlomo on certain things ezenzakalayo. Lo munye vele yena ke angimsola ngaye ngathi kunina okuyifasa kona kuyoyikhulula kona, ngihlezi ngintshela. Lo munye ke vele wathatha waganwa ilegenda le okuthiwa i-valueless kule nsuku, kuthiwa i-valueless. Uvele ke vele yena kuyo defender azafeke ngoba if enga voice out ukuthi uyameseka phela lo wakhe or regarded as valueless, mhlambe angafika endlini kungaphekiwe, kwanhlala vuthiwe ebunandi nuka, mhlambe ngeke azayithole. So ihlukile le yakhe, angimgxeki kakhulu. Wayifasa yena engathunywa ngomuntu, uyoyikhulula yena futhi mayesethanda if uyoyikhulula. Lo munye ke ayi ukhalela nje ama followers ke yena. Ngavele ngambona eqala egxeka umtho lona nje lona lo muntu okuthiwa isincela mthondo. Angazi ke phela cause kule situation noma ngizothi uyisincela hlalivuthiwe, angazi mina, yazi mina anginazi mina. So bukani ke thina ke esinilandela ngemuva besithi niyinkunzi nina ngezinto eziphuma la, sekuyakhombisa ukuthi ansizona inkunzi. Nama counterfeit, nama replica of the originals. Sengiyabona ukuthi inkunzi le engilandelayo vele kwasekuqaleni hayi lonke lo luquqabi yodwa. Ngaphatheka kabi kuthiwa
iyawudeactivate u-TikTok account wayo. Iyona nkunzi-ke leyo-ke, niyayazi, emayo ezweni layo, regardless of the circumstances coming his way. Insizwa imile egameni ongelayo, hhayi lama-replica lawo asifundekelayo day by day, akhalela ama-followers. Ungakhalela ama-followers ngabe usho into ongahambisani nayo. Kunani ma ungahambisani nayo?